Abazaki bu gak ada bu mak sambineku happy iya nak kiain kena anja tak usah ngirim SMS je Arya Beni Palen dia Arya Hayruddin mara Abazaki kelur aja mak berdering ngacit bedak berak cek kiain bedai lau ya pak apa geng lagi tak teron ngabazakin dan kaulam ya kelur manggana panjenengan mun beda orang coba cek nyike nyian akhirua maki tak ike nyi cet la todus kada la ukur billahi ya sopako apa boleh jen ike nyi pas jen kocak macik cuba nih ya billahi re manggana jan kanjeng nabi man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta yaf'alah orang mun lejalian orang lain nyalia dari segi napa abisawas dari segi fisik ke ecaleh dari segi lakon ecaleh sepolan coba maka caepon kanjeng nabi orang jadi tak kira mateh mun tak lege tapak anggan ambian maki ngabas gula je bang ojak maki hai coba ya lah takut mi ana ambian pasti coba gi ya keluro keng njak aku ni tua ki bi gula andren potran panjenengan tetireng genteng kakapi amin Allahumma Arya katon ki bede gundan se malam maro katon tak pati semangat aja ukur malam mah berian dia banyak se sakit ate nak kanar abasna kosong mangken nang daya kakapi jagoan kita kalah tapi kalah nak beniking karena apa kalah karena sistem secara kualitas jagoan kita ada di atas nah ini paling bagus inilah nang laju jak mikirin jadi meloloh sana jan mage menanga cetak kira milog ya engkau marilah esu menep irwan teti ada tinggal setia tak mau kenal kan aja ongkur mayu aja lain be se mance mayu mance se ngare mayu ngare je go se tak kera ate pelente tak tahu masih dina gitu malam dengan kui layar pahi kepak dari posapo dari cermet ina manusia ni keting tadi nyaban lagi ina anggana jai pon pinter omaro kok malam macet ngocol kian nang sampang gula mana neron nadin palen pon mong bedeson se nyaman deh kurang se jan omaro kan daya jan omar lu gallo kok malam tepan ingat jadi kelopai rekan mon kiai bah ko tu ingat melolo mak caca melolo ban ubaan kun so lelo pa mongko pa tao lelo pa sakale macam caun lagi janoma ya janoma ada sekut kanyanyi magiben kiai apa karena jet lakar polan mengandung unsur pelajaran janoma badan pun tak berharga halo kana magi tak asik-asik gelur mak terus lagi mon kiraan tak iki dingagin kok tak nyanyi aja ya jangan ada ya ari kok geng suara la sak-sak geng mon cek saking ki neneng yutun do kala mungkut sebereng na Firdaus Firdaus magi palen baro jauh kura ari geng tak masuk ke TV aja mon secara cengkok ben improvisasi iya ya jan so imarwah tanpa improvisasi maka mengakibatkan jan Mas Sedayusi dari Malaysia pitching dalam nada tak tahu aja apa pitching ayo memang riding ngaki gitu mari nyanyi bah mulai bah ada malam lah ya januma badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta
tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Kau buruan nyanyi neneng dina itu hari neneng dina sekalian. Kebiasaan tak tahu ngomong jalan dia. Ijare ngaria benih urusan ring mateng. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, jawab beda. Saya dengan ku ingat jadi loh. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih. Ambian mau pergi pada nyaban, teh dengan yang spring bed, selemburo empuk putih. Kini harus berpindah terkubur. Apa jadi ya? Iya jadi ya. Mari irrepa. Kalau ya lu thank you lu. Lu juga benih palen kena. Baan jadi hari tak kira beda gip masuk kan kok. Mandara non masalah jadi ya. Edina tak kira beda tebik busa. Baan jadi wakil si genteng penyanyi na selawat tak ada ngirim. Ntar kepalen. Allah. Apa boleh kok? Membolan kok lamari beda the big boss segala lah. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Ya lanjut, iya bolan si malam ada susah. Iya kok geng kana nyanyi satira ni serban malah terhibur roh. Genten balen tak kira nyanyi boleh aja. Ada lah mare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal benyaan binian keng jawaban paling banyak lagian lagi iya kok nggak rengak kok. Moga-moga harapan seraja dari dan kolaban perapan jenengan sateja. Moga-moga kalaban sempatah parapan jenengan sateja jawab salam sekadima salam panika aropa aki zikir dak kaajunan epon Allah terjugan minangka doa dan kolaban parapan jenengan sateja dak kaajunan epon Allah dan kolaban parapan jenengan sateja kalaban ajawab salam atau bengolok salam berarti dan kolaban panjenengan nyoon dak kaajunan epon Allah antrene pada tiap orang selamat. Moga-moga kalaban jawaban salam seki puru panikah dan kolaban para panjenengan sateja sehadir tempat kak dinto malam mangken tanpa terkecuali baik sea jawab kalaban lengkap
maupun saya jawab separuh atau saya jawab cok koncoon atau saya tak jawab sekali. Moga-moga bi Allah satu jenah barokana acara malam mangkin banika juga antren ban Allah ibadat orang selamat amin Allahumma selamat nang itunya langkong-langkong pagi dalam alam akhirat amin Allahumma. Apapun keadaan dan golaban panjenengan, moga-moga teriparingna selamat nang alam akhirat pagi amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah ala jami'i ni'amillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Pelengkap Allahumma salli tina cak ruga puru cak tidak reng nabang. Allahumma salli wa sallim wa barik yulangna sekalian naki pelengkap pagi mi bola kalaban panjenengan ajawab kalaban solawat selengkap walaupun ngalak sepaling pandek nalekana mireng asmana kanjeng Nabi. Moga-moga teriparingna kempang sedaya masuk ke surga Allah amin Allahumma. Manggana ki buru panika ki banyak tak ajawab kalaban solawat dan gaula sudah menjadi kebiasaan manabi ketika nyebut asmana kanjeng Nabi ini acara ika di mabi saos ani kapah beda sebagian tak maja salawat maka ten gula mesti ambu kada sakecek tak nerosaki dak ka acara margana pun apa iman dan gula ban para panjenengan zat aja mak leda pada kempang kangkui masuk ke surga Allah baki amin Allahumma. Apa para tantretan ketika dan gulaban panjenengan mereng asmana kanjeng Nabi sebut pas tak maja salawat anika beni urusan ni geni orang setak maja salawat nalekana mereng asmana kanjeng Nabi anika dikhawatirkan melarat kaangkui napanya mana masuk ke surga Allah. Makanya dan gula ngulangna sekalian naki mi bola kalaban sebait salawat panika dan gulaban panjenengan apapun keadaan dan gulaban panjenengan can orang pon bucok abe tibi pon jad apang rasa bucok can orang pon banyak salanah abe tibi lakar apang rasa abe ni kecet salah meloloh can orang pon butuh abe cet apang rasa tetireng butuh satu butuh natan gulaban para panjenengan zat aja sacok bucok natan gulaban para panjenengan zat aja monki asam bunga ben mahloka Allah sepaling mulja engki panika kanjeng Nabi mak etemu cek asampung nalekana mereng asmana kanjeng Nabi maca salawat ka kanjeng Nabi sacok bucok na gulaban panjenengan ki andi arpan kaangkui teti orang mulja tak mulja nang itunya antren ban Allah pamulja nang alam akhirat amin Allahumma. Sakalian lagi ibu gi abasa ki bu ka ada bu mak sambineku happy iya nak giain kena anja tak usah ngirim SMS je Arya Beni Palen dia Arya Hairuddin mara Abu Zaki keluro aja ma berde ngaci tebdak boro cek giain bedai lao ya pak apa geng lagi tak teron ngabesakin dan kaulem ya keluro
Mungkin jet ambian ngandung tak masalah. Tak teronga bisa tak apa. Karena monoreng ngandung ni jet lakar jai pon rengkona lambaan. Iya mon rengkona lambaan, iya mon rengkona samangken beni rengkona gini ka. Rengkona lambaan ni ka jai pon rengkona mon bedani bini ngandung roh ngocak. Ping baan reserena ngandung na ngastete ya ping. Cek bes besen seba coba. Tako anak andeki pas nyetel coba giyai. Jadi bagian jemaah kantor ni kese tak teronga bisa keten gula mungkin tepan ngandung. Iya tak apa aja ongkura kok rida kena ongkura. Keng mun cetak ngandung ngambian mayu ngabas kelu ongkura. Gura melarat datang kakak entong mayu kantang ngabas ro. Mun panjenengan ngabas deki dan gula ngalah sakecek. Mun tak ngabas dan gula pak abida. Nah ini abis zaki tinggi. Tore tua lagi Nabi gula bagian binian. Panjenengan ngocak amin ya Allah. Ya Rab. Lu kelu kita ada. Kita itu mau doa apalah lu ngocak amin. Kau mau doa juga ada kita remah. Ada jadi ya. Ya Allah. Bagian binian ya Allah, lakian juga ya Allah, sepandangannya selalu tertuju pada wajah kami ya Allah. Mana binian gak dinto tepan ngandung atau bebekal ngandung Gusti. Deki ketika ampun depak kawektonah ngelahiraki tak langkong Gusti. Manabi potra nabanikah potra lake tak langkong pagentengaki tikel jak papada benabtina Gusti lomo lolo abtina tetireng juba bagian potra-potra nareng tuara temor banikah andreni pagendeng abi ajunan amin Allahumma setak ngoja amin. Itu ini magilala coba pada benkola darab aja. Dan daripada kita pada ganteng tinggi, tina lom kola darab aja. Ada saya coba saya tarap apa. Gula mulai ki gana jen lakoi kocain coba bangsa teretanan. Lakoi kocain jeleng gula andi teretan badan nengi malang. Orang ini kapote ngacen nak guru. Salmole ke Madura. Gule sang pinta ngerti kacak coba ngarap kuliti kuliti ireng duh billahi re neneng dinare tal kakana billahi manggana panjenengan mon beda orang coba cek nyikenyian akhirua ma kita ikenyi cet la todus kada la ukur billahi ya sopako apa boleh jen ikenyi pas jen kocak duh macek coba nih ya billahi re manggana jan kanjeng Nabi man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta yaf'alah. Orang mun lejalian orang lain nyalia dari segi napa abisawas dari segi pisi ke ecaleh dari segi lakone ecaleh sepolan coba maka caepon kanjeng Nabi orang jadi tak kira mateh mun tak legele tapak. Angga nambian maki ngabas gula je bang ojak maki hai juga ya lah takut mi ana nambian pasti coba lagi ya keluro keng jawab aku ni tua aki bi gula antren potran panjenengan tetireng genteng kakapi amin Allahumma on sekalian lagi kibogi jadi cua jawab jadi Arya katon ki beda gundan se malam maro katon tak pati semangat aja ukur malam mah berian dia banyak se sakit ate nak kanar abasna kosong mangken nang daya kakapi jagoan kita kalah tapi kalah nak beniking karena apa kalah karena sistem. Secara kualitas jagoan kita ada di atas. Nah ini
paling bagus dinalah nang laju jak mikirin jadi melolok sanajan mage menanga cetak kira milog ya engkau marilah sumenep irwan tetih ada tinggal setia tak mau kenalkan aja ongkura mayu aja lain be si mance mayu mance si ngare mayu ngare jak go saya tak kera ate pelente tak tahu masih dina gitu malam dengan kui layar pahi kepak dari posapo dari cermet antara nekan tak nak kebungaan ben Allah kakapi sesosa mulai malam tadi paring na bunga ben Allah tadi paring na berak ben Allah potra na panjenengan andren tau rasan dadi potra se terkenal seistimewa mungku manusah terutama mungku ajunan epon Allah amin Allahumma sakale naki parampah muntak rampah haram kok torona ay parcoma giya apa gunaan ngaji munki pada masuk ke neraka gelurah tinggi nah apa gunaan gula ban panjenengan apa jang nah apa gunaan gula ban panjenengan rat melarat dari jompok rabu ke kanton tar ngaji king pada ki isolo bunga kin ke neraka tapi mau pasambu boy toron pas magi dia kok lain mari bejerin kelur sama ijab bro ayo merampung ayo sekali lagi ya yang mon pakun tak jawab gula tak ngulang na boleh wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah toro oca kakapi dari paring nanti orang yang toro oca dah budi ketika dan gulaban panjenengan salah lopot tengka mun bedereng malain daripada banki buruh dan gulaban panjenengan nak foto dah babaki antren pada ban segi buruh antren di paring natoro oca sadayana amin Allahumma pon ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir al-ayah au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin amma ba'du hadaratal kurama para alim ulama para masyayikh nakhussu bidzikri sesangat abtina amul jaeki salarepon semulja Yai Haji Abdul Khalik beliau takmir masjid Al-Ikhlas Nurul Ikhlas Nurul Ikhlas antaran pada bannya mana amin Allahumma juganan sesangat abtina amul jaeki selarepon semulja Kiai Fathur Razi beliau pengasuh Masjid Nurul Ikhlas juganan sesangat abtina amul jaeki selarepon semulja Kiai Haji Muhammad Abdul Muhyi juganan sesangat abtina amul jaeki selarepon semulja Kiai Muslih juganan sesangat abtina amul jaeki selarepon semulja Kiai Qudsi Bahrawi torsadajah para masyayikh
sateja para kiai para reng alim selain guru ngaji guru madrasah selain seabdina tak bisa nyebut asma-asma agung pontong persetengah karena keterbatasan pangauningan abdina deka asma-asma beliau beni tak tero abdina nyebut asma nareng alim sebedena nengi tempat kak dinto mun pangateronai sepuda sateja mi bola kalaban sering dan kulaban panjenengan nyebut asma nareng alim sabek neneng ibun ada mi bola kalaban seringatan gulaban panjenengan mirengaki asmana reng alem sebut sabek neneng ibun adaan acara mi bola paki dan gulaban para panjenengan zataja walaupun dan gulaban panjenengan beni reng alem gulaban panjenengan beni putrana reng alem gulaban panjenengan beni kiai beni putrana kiai gulaban panjenengan tak di kak rekak bau bandreng alem ban kiai tapi muka-muka kalaban sering mireng dan gulaban panjenengan asmana reng alem mi bola reng alem baki neneng ialam akhirat teti pengawal dan gulaban panjenengan zataja dan gulaban panjenengan abinggengi kiai nucuh dak ke tempat sekeridain Allah engki panika swargana Allah amin Allahumma Allahumma adkhilna ma'ahul jannah ya Allah ya Rabb abdina sateja Guste sebadai tempat kak dinto Guste laki abini bagus secuba sebadai tempat kak dinto sampun ada pak deka alam tujuan ciptaaki abdina sateja engki panika alam akhirat muka-muka abdina sateja Gusti epa masuk ada ke swargana ajunan epa polong ben kanjeng Nabi amin Allahumma. Namun begitu tidak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesatejana sangat abdina amul jaeki torjukan sangat abdina nak dimaki aparatur pemerintah baik sipil maupun abri utama epon Bapak Kepala Desa Kaduara Timur Canreng Mordeja Tuara Timur si ampun juga hadir tempat Kak Dinto menyertai dan gulaban para panjenengan zataja duduk sama rendah neneng tempat Kak Dinto malam mangken selerepon semulja Bapak Prayitno beserta perangkat-perangkat desa epon muga-muga Bapak Prayitno beserta perangkat-perangkat desa epon andren bareng na mampu kaangkui apektah Tuara Timur dek kajenjang selebih bagus selebih mapan selebih aman selebih segala-galanya amin Allahumma sebadan gaula amul jaeki Jamiyatul Hadrah Al-Banjari produk lokal Masjid Nurul Ikhlas seampun mimpin dan gulaban para panjenengan zataja kaangkui ngatoraki tor ator sesangat mulja dak kaajunan epon kanjeng Nabi tor ator sesangat istimewa dak kaajunan epon kanjeng Nabi si aropa aki tor ator solawat seemaus kalaban cara bersama-sama sarang dan gulaban para panjenengan zataja muka-muka kalaban tor ator seki buruh dan gulaban panjenengan sehadir tempat Kak Dinto malam mangken tanpa terkecuali satejana muka-muka kenging akilina barokah dari kanjeng Nabi amin Allahumma antren oleh akilina barokah dari kanjeng Nabi amin Allahumma antren oleh akilina barokah dari kanjeng Nabi amin Allahumma abona pamakten gula sampai ngolangin telo kalih karena gula ban panjenengan odi etunya panika seetojuh lah karena mung setong
sesare ten kula ben panjenengan odi etunya banika mun lakar ten kula ben panjenengan tro seneng tro nyaman odi etunya banika setong kuncina napa tada lain barokana Kanjeng Nabi. Kula ben panjenengan mon oleh barokana Kanjeng Nabi. Pasera bisa ose oleh barok kilina barokah dari Kanjeng Nabi. Jangankan orang kenikah ki anya meneku pese, ki andi pangaselan, ki andi tunya, tak andi tunya sakale, tak andi kalakuan, tak andi pese, seeka kana laku nampunya relaku mun oleh kilina barokah dari Kanjeng Nabi. Insya Allah odi neneng itunya bani bakal seneng seseneng-seneng. Tak kira beda jaretana orang oleh barokana Kanjeng Nabi banika bekal atau karan ben keluarga tada orang mon oleh kilina barokah dari Kanjeng Nabi ada jareta Nabi ini an bengal kalagena tak kira ada cerita laki anmun oleh kilina barokah dari Kanjeng Nabi ngintengaki kabinina tak kira ada cerita na orang se oleh kilina barokah dari Kanjeng Nabi bekal amusuan datang ke tak kira anggana gula ban panjenengan andaran oleh kilina barokah dari Kanjeng Nabi amin Allahumma. Salah sabanika jamaah hadra banika sekaligus memberikan pelajaran dekatan gulaban panjenengan pelajaran yang sangat berharga tentang arti sebuah kebersamaan. Gulaban panjenengan andai kata tada pidatu nasakaleh malam mangken pahadir jamaah hadra andai kata gulaban panjenengan panika mau mengambil pelajaran dari jamaah hadra odi bermasyarakat, odi bernegara, odi bertetangga, odi berkeluarga, moniroh tengkana nak kana se ahadra kela ni kecokopon. Kebersamaannya tak saling panglo antara setong ka setong na walaupun umpama pas beda salah sobung tak saling manglo. Lagi tak apa ngerasa lebihan ketembang selain walaupun isabe neneng ibu nada vokalis ani kata apa ngerasa lebihan ban sebeda neneng ibu di tokang tapuna karena mana bideki apa ngerasa tengkian ban senapu vokalis tada artena mun tapuan pasal sale budi lagi jadi orang ngodi nih mun lah bersama ngani kene lainga malam mangken nih nene gambaran orang tuara temor badan nengi tas masjid badan nengi baba masjid tapi si tas masjid azela saya baba masjid setengah mancing tapi pas debat dek kapingan ya kau bersama dengan kenika ada senyala akin antara setong ke setong na umpama beda tetangga salah umpama beda tretan salah umpama beda cakanca salah umpama lacek salan ongku cek pas langsung tegur neng ibenyan orang ada ceritana maki salah tapuan gendunga salah pacana salah tokang bawa entak bengal ngucak neneng itas pangkung apa karena mun malain neng itas pangkung jadi benih anak sehat berarti maconia kancah jadi panjenengan sabani kejukan tatang kesalah belain patepak kiba kesepena cacain non lawan insya Allah toro ocak aku ya mumpahi kabala neneng menyan orang tak por colon ban bocor tinggi erekan tak pada di perasaan apa makila orang bejuba cek pas kocak neneng menyan orang nih peratan tretan setan gula amul jeki moga-moga ternindah jamaah hadra amin Allahumma keng mangken jamaah hadra pon tompes pon tak tahu jadi mah kok itina ketibila padahal kena lega jeda iya mon jamaah hadra keng mon bisa da budi jamaah hadra ria ayo nang yatas dayero keluro
Arya bolan rabak kaki hai pahon tur kakapi. Arya saking ki musle neng re. Nireng gunung ke hai pahon tur. Esaku tak perasaan ki apa. Gelur agana. Arya perasaan ki andi kok magila baju bak mun perasaan rajaan ben si genteng re. Majajaban. Abon. Sebatan kaula amul jaeki. Jamaah pengajian baik lakian seampun alongku sepak cimet bagus tu ada kebimun lagian daya juga binian ya beda sebagian saya ngabas beda sepak kun beda saya tak terong ngabas tak apa tan lagi baik seanom langkong-langkong sesepo baik serabu dari tempat-tempat sesemak langkong-langkong seampun beleng aja rabu dari tempat-tempat sejauh sekadimah hadir long gunatan kulaban perapan jenengan satu aja dalam setong tujuan satu aja saya hadir di tempat kak dinto malam manggen banika tujuk na setong engki panika ingin memperingati setong peristiwa sesangat langka setada tandingna bentiada duanya engki panika peristiwa panggila nabi dan golaban panjenengan satu aja dak ka ajunan epon Allah ka angkui narema perintah solat selema waktu nabi selain ndak ada yang dipanggil sarang ajunan epon Allah nabi na golaban panjenengan dari muljana masalah pejang sesengkena mun kewajiban selain ni keban Allah laju Allah ada bu tapi mun pejang ban Allah kanjeng Nabi etikanin ben Allah kangkui ngadep dak ajunan epon Allah semasyhur kalaban nyamah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gole yakin sehadir tempat kak dinto malam mangken banika cek saking tak king bedah iman gulaban panjenengan neneng idalem ateh gulaban panjenengan king tak mukmin neneng idalem ateh tada keimanan tada kapercayaan ka Allah keyakinan dak ka kanjeng Nabi dan kau yakin tak kira hadir ke tempat kak dinto sehadir tempat kak dinto malam mangken jelas ampun walaupun jan orang anika orang butuh mungkin ndak hadir ke acara ngak malam mangken banika dan kau yakin neng iaten panjenengan keng cekak seanya mana iman moga-moga iman gulaban panjenengan magini gini neng dalam atena antren iki ba sampai ken mate na gulaban para panjenengan sadaja amin Allahumma Allah ada bu dalam Al-Qur'an wa may yu'azzim sya'airallah siapa abai bisa ngaku-ngaki dekat syiar-syiar epon Allah tanda-tanda kebesaran epon Allah termasuk tanda kebesaran Allah ingki panika badana peristiwa Isra dan Mi'raj gulaban panjenengan ngaku-ngaki dari compok rat melarat hadir ke tempat kak dinto make peteng ijo kaja make lesoh ampun ijo kaja make beksosa pikiran ijo kaja make pon serebut pikiran gulaban panjenengan ijo kaja maka jaipon Allah fa innaha min taqwal qulub maka panjenengan ngaku-ngaki na panjenengan malam mangken berarti keng panjenengan neneng iatena ki andi perasaan takwa ada keajunane pon Allah moga-moga terima cekaban Allah amin Allahumma sebatan gaula amul jaeki jajaran panitia seampun rela ngorbanaki artana bentunya na pikirna bentenagana kaangkui terlaksananya acara pada malam hari ini seteja ampun diusahakan sarang panitia benih kun namun konsumsi yang diadakan tapi seteja na persiapan disiapkan malam mangken termasuk lampu yang begitu gemerlap anika olen panitia semangat panitia isom pengaki thank juga anika terop anika ilmu sarangan si paling terkenal di nama ojen magilat meletak bumbu insyaallah tak kira kata orang mun japok semangkin panika thank binian
beri terpal ke kepi mangkana tinggal siap ngak nikah ben pangeran batai toron ojen pas mun tinggal tak pati siap padurus ben pangeran tina si malam mangken magilar katon tak ojen anika gula ben panjenengan lamare mengadakan persiapan panitia tidak akan pernah sia-sia insyaallah kata remah daga ajunan ya pun Allah amin Allahumma terikan tena selebih rajaban Allah amin Allahumma senyumbang acara malam mangken terikan tena selebih mapan ben Allah teri paringna gempang rezekina ben Allah masa koni kana sing ngucap amin hari bola tak pati banyak senyumbang ya tinggi tak nyumbang malam mangken muka-muka tahun datang dari paring nak andi saja kangkui nyumbang acara Isra Mi'raj amin Allahumma panjenengan umpama mate nenengi pertengahan jalan niat panjenengan ampun lastari itu les benallah mun panjenengan mari ari mangken niat engkok mun beda acara boleh neneng masjid engkok neneng dak ada senyumbang kor ongkuan ongku itu les benallah iya mun takkan dah Allah tak gendeng Allah tahu jangan Allah aja ban sebatan gola amul jagi kameramen yang mengabadikan acara pada malam hari ini engkau kan aja cai babak nyaman saudara polan ngangkui kamera engkau biasa montak ngangkui kamera lah cungocol saromban kok are monting lah beda kamera are tak ninga kotek jalan are je salah sakoni ben malaikat lain are lihatlah ya apa lagi ban lambat siap bila tu nang tuara eka amma malaikat Arya tukang kamera are panggil bas deng terberendeng ngarara tak tahu ya Arya pada tak tahu je gelur jadi bukti mangkana gula mangkana caca tak pate apa anu je ungku tako ungku Arya cekak je gula si caca tahun burung pelambok guru cekak pakun YouTube lagi mangkana panjenengan make posting aten kau lengas tetek cek posting cuban je ampian tusa terus je jengkok tempat nanganga kadang sebut neneng postingan nonong tu punya akan amara sada gelus dalam kota ipamilo hasil lah kun ngalak hasil dari kenikah di gula pahjani paberoba kadang ipamireng songkok ya Allah can kona kana dua apa muna laku lain do enjau mana dari ongpura benja semresem je engkau deki baik kalaki baik ngalaki neneng hitungan ka kikir Arya bolan beda neneng dina tak ada sekali tadi Arya saya beda dia ada gun mun saya dia ada Arya tak kira ngenalen je on sebutan gola amul jeki sound system lu gulai pamari agak kapi sekali lalu setengah jam lah sound system kebanggaan nyaman deh sound system deh haram bila ya aku sopa kok kene keng nyaman haram artinya gula makin ni mun tatu membuat sound nyaman gula magi abida tu setengah malam haram kelar bakun apa enjoy roh santai roh tak pate cen merecen roh are nyaman deh ngak ria sound je kadang nolak kadang je tokang jegen tak pati ejo iya jadi magi beda rokok beriin rokok green make tak bisa ceper bagus namun beri surya jadi tengku bang mun tak bungkol je gocen gula yang manusia semakin deh mulai gelak ngantang sampai makin ki pakun ki hari biasa munting lah tukang son dia akar maambu pengajian hari apa ini kan sekoni sampai kiai deki can merecen engkau deki mun kiraan lah can merecen haram ambu kok engkau lah ngerti kada kok sound system dari paring serak berkat ben Allah dari paring tak rosakan antaran banyak saya ngonceng dari tak kun gratis melolo teroleh apa sih Neser bini nebenanan malai pada beca amin Allahumma sebatan kau lamul jagi hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati ini kan aja gila
Gula tak bisa ced tapi itu ced di gula kenik ced ngening agun kenik lain selain tak bisa ced. Bon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Lah karereng sapolo kana. De rem buh cek reng mon malam arak tanara. Are teng bagi nake hai kun ngocah lah. Gula dari ada pon. Alhamdulillah. Ambian kun noron lah. Ajri ku se teker tak bisa je. Hari yang montung lah ada perasaan de remero. Mun semalam apa? Mau bu. Padahal tak kira de pagi aja. Duca orang neneng itu ada de pak ke Jakarta jangan sapa. Ambian bagi ku se aceng leceng neneng itu ada ro bakun tak kira de pak. Mayu dah kana. Hari yang nyata boy. Senyata ambian tak bagaimana. Hari ambian suaran makin nih kita diganjaran mun semalam ro belum tentu ambian bagi kita kerat-rat ro prensi awat tuat tak boleh ganjaran ya king mun setia lah ya oleh sangang bolo sangak ko male maji mbak anjir gua badar yang gun ditanya lagi anjir ya hari guna tesan dia ngiding apa enggak cuntrong napa bunten asampung napa bunten karena pengajian banika mun tak asampung. Jangankan kun Hayruddin maki kiai pasera munting lah tak sampung maki pon berempat kali pengajian nih Prabu ka nih ka tuara laju pasekut tuara bedeaki pengajian mon parlo ben minggu keng sing ngaji ben se abri pengajian tak sampung parcoma tak kira ngerti apa aja kan mangga malam terus mangkin bakun kir pikiran ada apa karena sampung mulai di pertama ro 10 besar ambian sampung mololo sampai nengi mimpe kabe mimpe deiro teng baginang kok gun ngoja la ketep-ketepan persis la etek lah siapa sih ngajar orang la etek jadi ana ya alhamdulillah ada ya kana ada bini ande kok haram kok mun saya kenalin akemo haram ada ukur hari berarti esto gula ukur mon saya kenalin lagi mau relen nari gula mon nanti bagian sorga mon ben malaikat pamileen hai marai sapaan ben saya aja ke haram kok bagian saya mau ke mau billahi kengan ya cek pakun kok mon inga ya keng mon saya tak ke mau sekali torotin mandar mikirin jadi ya makilah rakorakan nengi akhirat lenare ke tuara ke tak bisa apa takkan tak ke mau roja alhamdulillah sip apa jaring pengajian di pun tahun Isra dia lagi punya pun latin ada kan kak madapan mari asokor daga Allah dan gulaban perapan jenengan zat malam mangken dengan cuaca yang cukup cerah di hari ke-7 dari bulan Recep bulan secet lakar emol jeeki sangat emol jeeki sareng ajunane pun Allah ambian parcace je bulan Recep ni ke bulan Mulja nggih sip bagus ambian yakin je bulan Recep ni ke bulan Mulja sip muka-muka tak tambahna ben Allah sapa beui mun la yakin parcaja cek mun bulan Recep panika bulan semolja ben imolja eki sarang ajunane pon Allah orang jadi berarti istimewa mangken gula ban panjenengan panika di hari ke-7 malam ke-7 mun senoro malam Senin bade senoro malam Ahad semalam Ahad berarti malam ke-8 malam mangken panika noro ase ka abai panjenengan jangan jadikan masalah pada andi landasan gula ban panjenengan jan noro se napa nyaman ari Ahad ya toren se noro ari Senin ya toren panjenengan pakun andi pertanggung jawaban bang se bang tak salah nyala akitan mangken manabi se kapras se noro pemerintah noro NU ru'yah mangken banika hari yang ke-7
dari bulan se emol jeeki sareng ngajunanipun Allah. Nika bulan Recep nika bulan Allah. Bulan din Allah. Saya julukin ban Allah bulan Al-Asam. Anapa maikojain Al-Asam? Al-Asam badika cak Arab, cak Maduran napa? Tengel. Anapa maikojain Recep bulan Tengel? Karena malaikat tukang catat amal bulan Recep tak mau tahu setel kopok ben setel Tengel ben malaikat tak teronya tetah becubaan umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak teronya tetah cubaan gula ben panjenengan neng bulan Recep panika. Manggana iko jaen Recep Al-Asam. Mangken ampun betong areh tanpa terasa gula ban panjenengan. Apa napa mak tak terasa? Karena gula ban panjenengan tak abasa. Saking abasa irekan. Oleh telo malam. Oleh pak malam. Oleh 5 malam. Ani mangken nih ya, oleh berempat. Tak tahu ya. Oleh betul lah teh. Njan setong na. Masa ya macam lekas. Tak lekas aja dari yang tak abasa. Padahal gula bulan panjenengan ngagak masuk bulan Recep ampun doa gila ampun pimpin ban kiai Allahumma barik lana sejat lakar epakonaki ban kanjeng Nabi doa kini ke dari kanjeng Nabi ya apa dah kena ya neng remon kok jabo reku tadi tak ikut pak mun masuk ke kopeng ya caw lulu ban mudalah tina ini bakon ban kanjeng Nabi gula ban panjenengan doa selama bulan Recep. Gila ampun pimpin ban kiai Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan kami keberkahan. Napa maksud berikan kami keberkahan? Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk melakukan kebajikan, kebagusan, nambahin bagus neneng bulan Recep ben neneng bulan Sya'ban. Wa ballighna ramadhana ya Allah beri pada Pak Aki abdin ada ke bulan Ramadan jabon kanjeng Nabi nggih dadi tri paringna sempat ala ko bagus mangken panika 3 hari bulan Recep ampun terlewatkan gula ban panjenengan tak bisa diulang kembali tapi moga-moga dan gula ban panjenengan pada Pak ke bulan Recep tahun datang amin Allahumma antren palanjang umur saja sebagai tempat Kak Dinto antren tak ada pada ke bulan Recep sebakal datang amin Allahumma. Untuk bulan ini gula ban panjenengan sudah selesai 3 hari pertama dari bulan Recep ampun lastareh siapa sana nih tanggal telo hari pertama apa nikah sungguh luar biasa pasah tanggal setong dari bulan Recep nepus tu sana gula ban panjenengan selama 3 tahun. Apa asa boleh tanggal 2 mangkana mun kanjeng Nabi apa sa sunat kanjeng Nabi na gula ban panjenengan bani kesalahin bulan Ramadan apa sa kanjeng Nabi karena wajib salahin genika kanjeng Nabi ini apa sa ketika bulan Recep ban bulan Sya'ban gula ban panjenengan mongking norok kanjeng Nabi mesti apa sa mun apa sa tanggal setong beriin nepus tu sana gula ban panjenengan selama 3 tahun ban Allah ikosot kakapi tu sana gula ban panjenengan mun amin kan aja lamari jadi dua titi apa mau cetak apa sekia mau cetak meloloban jadi nggak kira be sabar gini jadi dari semangat ya geng benih aku anggo tanggal 2 siapa tanggal 2 ribarin nepus dosa selama 2 tahun telok tambah 2 berarti 5 tahun lonas pun tanggal telok siapa nepus dosa selama 1 tahun berarti mon dari tanggal setong 2 bentelok apa sah berarti kenikah ampun 6 tahun 1 periode jek saking ke pemerintahan ajri lonas selako alako salah selama 1 periode elang pokoknya pasah ya mun tak pasah ya enggak bisa aja lagi tapi umpama gula ban panjenengan pun lepas dari seteluare
tanggal 4 sampai tanggal 30 mun tau rasana apa sama kikun saare maka orang jadi ya ekosot tu sana sabenare apa saare ngosot tu selama sebulan lagi tina lah magila tadi mage pontai kosot gula ban panjenengan sepenting paringin kesempatan kanggo apa asa sepenting jepok bulan Recep kapan saja mau apa sa tanggal 10 ya toren tanggal 15 ya toren tanggal 20 ya toren tanggal sekemi tanggal 9 pokok kianya ma bulan Recep mi pola dan guleban panjenengan paringin petotu ben Allah kanggo bisa apa sa apa apa karena orang si apa sa neneng bulan Recep maki kun sekalian can kanjeng Nabi ada bu inna fil jannati nahran ma'uhu ahla minal asal wa asaddu bayadan minal laban wa atyabu minal miski. Hei umatku jangan kanjeng Nabi neng iswar geria waktu nang ko Isra ban Mi'raj waktu na dan gulay pa Mi'raj ban Allah gulay pamasok ka swarga jangan kanjeng Nabi neng iswarga dan gulay nangaleh setong songai sesongai gini keluar biasa. Mak ngojak luar biasa karena neneng itunya tidak ada songai pada ben sebedan neneng iswarga. Mak ngojak tak pada derem bitena aing ingat apa? Aing tak kapra asaddu bayadan minal laban lebih pote lebih bening ketimbang ben susu wa ahla minal asal lebih manis rasana ketimbang ben matu wa atyabu minal miski lebih room ketimbang misik tak pada ben somper sebenarnya itu nyari songai seperti itunya mak boleh pada ben tuara kan ibu si nyaman mun ke atas kan bedebahu kadang mun numpak bis roh apa bocang kena ya mun lin lambo depak ke tuara tak tahu aja apa ada termasuk aneh somper si kantoni lagi ting iyan taren ketin ni kefokus ting iyan taren ketin pani kenyaman anapa mak depak ke atas ni kamu debau padahal neneng tempat ada ini nih bedina Allah ambian magi agabe tak ada je tak tahu je somper di majlis saya kebaik ben Allah keng mun neneng ini akhirat ya lebih manis ketimbang matu lagi Dabune kanjeng Nabi paman soma min rajabah sapa abai setau rasana apa sanang bulan Recep make kun saare sakahullahu min dalikan nahri maka ban Allah orang siapa sanang bulan Recep mesti panginom dari songai sepukus jili nanggi gula ban panjenengan apa sah nang bulan Recep mas teben Allah panginom songai sebadan nengi swarga panika sing nginum ada remah kotu masuk gelu ka swarga tak bisa songai sebadan swarga panika dengan cara COD keluar tak bisa aja tak ada ben aing zamzam gula ban panjenengan maki tak depak ke Mekah mun minta gereman garing Mekah depak ke Madura nginom maki nengi Madura tapi mun aing sebenarnya nengi swarga panika se aing panika lebih manis ketimbang matu orang siapa sedia tidak orang siapa sebulan Recep ani tak bisa nginom kecuali orang yang masuk ke swarga masuk ke swarga buru pas nginom mun gula ban panjenengan tau rasan masuk ke swarga sapa abai orang si tau rasan masuk ke swarga tada jaretan nah orang jadi bekal keluar boleh dari swarga ada jaretan nah bisa aja munting lah masuk ke swarga mari urusan tak bisa keluar aja lain ben neraka gula ban panjenengan masuk ke neraka bisa jadi gula ban panjenengan keluar boleh yang kes ke swarga bisa menenengi swarga menenengi neraka makanya gula ban panjenengan doa dak ka pangeran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya Allah berikan kami yang terbaik odi neneng itunya ya Allah berikan kami yang terbaik odi neneng akhirat wa qina adzabannar ya Allah abtina paceweki raksaaki abtina Guste cek pamasuk aki ka neraka panika paceu cek sarasain ka neraka
wakina ada benar ya tidak bareng naik raksa kopi ini amin Allahumma nih teti singi no masuk ngai banikah nampu masuk gelu monting lah masuk sapa beiti na malik makilareng coba makilareng butuh raja tu sana mun lah masuk ke surga tak bisa keluar boleh ini agak hati itu ingin Nabi Idris roh Nabi Idris terus makin nih di surga aduh orang kecak ini sila ini jangan ngojak kecak aja ongkura mun Nabi Idris Nabi nomor 2 din Allah marina Nabi Adam kini kering kecak orang luar biasa darah mageng Nabi Idris nikah nyari kanca tak ben seromban kancan Nabi Idris nikah malaikat maut ayo tingoti marah kena nyari kanca roja kun nyari kanca bagian pir sempiran loh nyari malaikat maut deh yoro mungkar nakir deh yoro Nabi Idris akan coba malaikat maut naiki sering lagi akan jadi malaikat maut Nabi Idris lah kanca dan jalanan kaman-kaman bereng malaikat maut mulolo keng malaikat maut mon Nabi Idris ada malaikat maut tak kasokan makai betaberin di mah beda malaikat ngakan betaberin buah tak ngakan tinggi tanya aki ben Nabi Idris mambian tak ada ma tak bisa ada kabela pas gula malaikat maut tukang cabut nyabro Idris enjan malaikat maut jarang biasa apa Idris enjan iya mon gula benembian jak ngojak Idrisan jadi kanjeng Nabi jadi ke malaikat maut deh ya kia maut maut ban mentai korco malaikat maut ya mari gini kah laci apa kita ben malaikat maut dibudin Nabi Idris ni ke mator ke malaikat maut naban Nabi Idris gula guru orang yang saya ketemu ben malaikat maut ni dua gun saya oleh penawaran Nabi Idris saya jangan Nabi Idris ngagak ketemu pola gulai cabut lagi malaikat maut punten keng gulai cek kerong ngagambian keng abi tak main bolan jangan malaikat maut nomor 2 kancing Nabi na gula ban panjenengan malaikat maut Rabu ke kancing Nabi jadi kancing Nabi pola panjenengan pakon Allah aiki kancing Nabi pakon nyabut ajunan bayatoren punten kancing Nabi sakerana ajunan panika ki tro mundur abdina matura boleh ke Allah ya ke kanjeng Nabi mun kering tua renjara tak kira bah malaikat maut ban mati setia apa laku ban ada laju ting ladepak pakarotok kadang tepaan ngompak nase elang kadang tepaan tedung temu elang beda tepaan awai elang berdedung matedung hilang dia tapi saja ada penawaran ke malaikat maut sebeda penawaran ni ke kanjeng Nabi mana Nabi kasokan ajunan kanjeng Nabi cabut mana Nabi tak kasokan tikel matura boleh abdi ke Allah ya mun kanjeng Nabi beri panarian mun sebeda ya ada anda ning gua kok tena gula napa kunana apa akan coba nembian malaikat maut gula mon bisa gerucuk cabut mangkin magila depa ambian lema tak nangale gerul malaikat maut kalau gula tek je terona ngalaat 5 tahun lagi gerul malaikat maut muntai gua serena tak nari malaikat maut depa keker bugun dari baca oh Samsudin tuara yang taren depa ibal kot pak angga apa dia tinggal onturnya bah ada arden ke kepi bah nih daging pulan bedanya benda ki si akaton gogo akaton soko akaton ihormat coba deh tinggal tadanya ban siapa bolong tuju mulai tadanya ban paman yang daerah apa boleh bah di atas jadi apa nang daya engkau magi aja lain ting malam pikir-pikir ada si harker
binin la arkek keng bulan bede nyaban mending lagi ada nyaban ada siapa ulang lagi ande siarke deh hari keng bulan bede nyaban coba mate hari kaburu deh barang saya nyeting roh kasih laki roh saya ngocak cinta sehidup semati roh samper kuni topo aki di atas nakatel njek tak penyeting ka mayit aja aru ada pak kebun kue sasa ka somper tuara jadi beko arapa karena yongko lagi ke mayit lagi nah ya kerja aja kan makan jaja bar jaja ke jadi karen sabuna ibuang apa salan sabun ya sabun room tak ribuang polan nyeting ke kol enembian gini geloro aduh ina manusia nih keting tadi nyaban lagi ina angkana jai pon pinter omaro kok malam macet ngocol kian nang sampang gula mana nero nadin balen pon mong bedeson si nyaman deh kurang si jangan omaro kan dia jangan omar lu galo kok malam atau panik ingat jadi kalau pai rekan mon kiai bah kau tu ingat melolo mak jaca melolo ban ubaan kun so lelo pa mongko pa tau lelo pa sakale mak jaca kun lagi janoma ya janoma ada yang sekut kan nyanyi magi ben kiai apa karena jet lakar polan mengandung unsur pelajaran janoma badan pun tak berharga halo kana magi tak asik gelur mak terus lagi mon kiraan tak iki ngagin kok tak nyanyi aja ya janoma ada ya are kok geng suara la sak geng muncul saking ki neneng yutun do kala mungkut sebereng na Firdaus ro Firdaus maki balen da baro njong kura are geng tak masuk ke TV aja mun secara cengkok ben improvisasi ya ya jan so imarwa tanpa improvisasi maka mengakibatkan can Mas Sedayu dari Malaysia pitching dalam nada tak tahu aja apa pitching ayo memang riding aki gitu mari nyanyi bah mulai bah ada malam lah ya januma badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasad dipendam kok buruan nyanyi neneng dina itu hari neneng dina sekalian kebiasaan tak totong jalan dia jarang ada benih urusan ring mateng secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna oh jawab beda saya ingat ku ingat jadi roh oh dari kamar yang indah kasur empuk tilam putih ambian mengki beda nyaban teh dengan yang spring bed selemburo empuk putih kini harus berpindah terkubur apa jadi ya iya jadi ya lah mari yerpa kalau ya lu thank you lu lu juga benih palen kena baan jadi hari tak kira beda gip masuk kang kok mandara non masalah jadi ya
Edina tak kira pada tebik busa. Baan jadi wak gelak si genteng penyanyi na selawat tak ada yang ngirim. Ntar kepalen nullo. Apa boleh engkau membolan kau lemari pada the big boss segala lah. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Ya lanjut. Iya bolan si malam ada susah. Iya kok gengkan nyanyi satira ni serban malah terhibur roh. Genten balen tak kira nyanyi boleh aja. Ada lah mare. Lagi. Nabi Idris re mate. Minta mati kan malaikat maut. Abdi nyon mati kan itu malaikat. Napa gunan gula akan jambian. Gula terus mati guru. Ingat napa ring mati malaikat maut. Enjan Nabi Idris. Kita orang mau jadi anong. Gula amit dekat pangeran. Amit malaikat maut. Beki Nabi Idris. Kengkun cejek aja. Palos menmuni pakaja deki pagunan gula akan coba nembian jan Nabi Idris engki Nabi Idris bi gula palos eon laun engki to deh kentang eon launin ben malaikat maut pabeli coba pamati terus jan malaikat maut pabeli deki dengla mare mate kok pabeli engki malaikat maut ion launin malaikat maut mangkana pabeli boleh ben malaikat maut pabeli odi boleh malaikat Nabi Idris teng odi malaikat maut do pak tampeleng ben Nabi Idris ampian aja gula kan lamari ngocak kambian on launin goje pasake gula gunta terotawe ngak na pring mate benembian bata kering aduh Nabi Idris kini kemon laon Nabi Idris sobung sil alosan ben kini ke Nabi Idris kan Nabi Idris paling laon cabut nyaba ambon Nabi Idris napa nyaman adebu orang cabutnya ben apa ni ke Nabi Idris dia pada ben saya bukale oh saan apa nyaman keben ekolet neneng iwak tondi odi mare ekolet odi ki olet boleh ecore boleh ecore sampai kalantolang saya buka leh orang mate ari paling alos din Nabi Idris ngak jadi lah apa boleh orang seraja dosa orang sejet lakar majaremet ke Nabi ke malaikat maut mun sejet lakar majaremet majelis jibun ke malaikat maut mun tak isapora ben Allah teng mate naking mun tak idel sendal jak kojen kojo mun tak panang daya ndayro keng wan se Gus bagus rek ada jero teng lama dia kena ukur ada misem ba mun bedereng mate misem teng tuare misem aja di wajib masuk surga lah bagus berarti ataba pas mare tepan mare mate pas aki diing mata aja berarti surga bunga jadi dari bunga tak aki diing mata nggak bisa ki surga bede kadang kanton ni kebecah mun la angang ngaruang mata letak karena nang doyong arwah berarti pada tak temu aja jaga aja ban bulan seman telak pas odoh menaruh neraka jaga aja neraka jadi pada dah kanjeng Nabi baiki sangi waktu ni cabut kok kanjeng Nabi ni bosang sampai saya dapati mabanika asroh ya Rasul ajunan kanjeng Nabi mata kerja balarat ketika dinto engkau sati ya gunbing mari-hari yang kau ada lah buang mun tepan ring cabut nyaber manggana panjenengan mun depan keluarga na bede sekarat cabut nyaber panjenengan jajain lain telken kalaban la ilaha illallah la ilaha illallah mun la ngocak la ilaha illallah serap embian pas ceki aja boleh
cukup rolah swarga roh mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang mon dibudin jajan itu top kalaban la ilaha illallah pasti masuk surga. Panjenengan terus masuk surga urusan gampang. Mulai mangkin marin deh baca la ilaha illallah ning jombon la ilaha illallah ambu baca aja Jawa banja magi tak mate laku magi jajain ban orang nang bakun sampai mate keng mon tak masuk surga je gojain gula. Ini orang mati kadang bahasa etok sentok reben benak boton tinggal nak boton tinggal nak boton nyalain jadi dari rumah pak oh saya Tegal ya pak nah ini mah bedereng mati mikirin Tegal ada mikirin toko ada mikirin PC ada orang mati mikirin jadi oh saya etin sompero dinale ya pak sebenarnya anon kan peringaro saya pengkir lorong oh iya tina pak muncul lagi begini kok padahal tak ngucap jadi ayo jajak kecak di orang kena jajak kecak jo ongkurah can kanjeng Nabi inna aksara ahlil jannah al-bulho orang yang paling banyak surga ada bagian gendengah bagian tubuh tunah tak bisa tak pate aro ngocol buluri geroga jelain saya penter jadi tak tuli aja tak tuli masuk aja bagian gendengah soroka ke badak soroka ke temor jadi gendengnya mana sora bentuk ke guru engkau anu rojong engkau agak biar ada pori bengkocan guru nah debun guru nah mangkat pas langsung isabuk kalau kau nanti mangkat 5 hari 5 malam nginep nengi guru tak minta terguban sekali aja ya mau nginep nengi kon guru bah terus penerajaan bangsa lain ya jadi benih yang butuh jadi tepak cek pinter aja dong tak tuli aja masuk surga mengajar dia harus rengkon nero kan ngajar dia guru andi kelakuan langsung berangkat pak lagi tak ibajar jo sejan kanjana bagian terbentra gendeng ban gendeng ada apa mun ngalak terep gendeng ban dating lagi kau cain gendeng aja dibiasan lekas sok surga inna aksara ahlil jannah al-bulhu hari ini kan malaikat Nabi Idris boleh pas terus entar ke neraka doba ke neraka tak kelar kelnger mari dari neraka entar ke surga doba ke surga aleng san ke sana kiba Nabi Idris ben malaikat maut sejan malaikat maut Idris mulai Idris jadi kita ngajak dia aja hari karangan nengko kan tak tahu jadi nggak apa lagu nongkura hari jadi pada tak tahu aja kengkun ben malaikat maut suruh keluar dari maksud ro neneng yano neneng kitab ikan berarti mun suruh keluar Idris ayo Idris saya mulai Idris enten engken gulu malaikat maut belum kijek seneng bah lenare tinggal mari kiamat ben masuk boleh dan Idris ken gulu ki ano di bodin la tak nyaman ke Nabi Idris keluar aku udah bak keluar keng Nabi Idris begbeda kecaan kira keng lekas masuk ke surga gini kayak pakai kecak sandal apa itu dan ini surga udah bak ke di luar engken gulu malaikat maut pecak cecer kok dan pecak di neran nyari itu anu banyak Idris mikirin tak nemu mungkin dan gula tani koni enda bakun ego en bacaan Nabi Idris ke surga debak ke surga patah keluar boleh Nabi Idris acak ban malaikat mayu Idris daram Idris mana nang lak jadi tan gula nang kanto karena ada guna Allah orang mula masuk ke surga tak kira keluar boleh aja engkau tak antara keluar boleh aja makan terus makin Nabi Idris ni kepada yang langit nomor 4 abang kiban kanjeng Nabi tepan Isra Mi'raj manika moga-moga kalau ben perayaan Isra ben Mi'raj malam mangken satu aja saya hadir di tempat kadin tu anterin tambah ajan semangat ke angku yang ngelaksanaki solat selema bektoh amin Allahumma mun bisa anterin ni bareng na kenceng kangkui berjamaah nanang masjid amin Allahumma
pala tak bisa umpama bah kira teti temu telgetel sebulan antara berjemaah ase penting dari paring kenceng apa jeng bayi tinggi dari paring tak cer bejeng selema bekto kenika karena selema bekto kenika sesuai kalaban nyaman agama Islam I Isa S subuh lam luhur A asar M maurib ekorangin salah setong ambian maurib tak bejeng berarti agama ambian agama Islam tak ada pakai M je Islam mun lema waktu lengkap Islam mun maurib tak bejeng mun ditanya aki ben kelebuna agama Islam ya mun ben asar tak bejeng jadi ya ISL nyaman pantero kan beda ISL ibu diro arwah berarti apa jang teloan Islam iya mun isan tak apa jang lain apa jang jadi berarti agama mana Islam ini tak lah ngantol kareken esa Islam berarti lagi berarti saya tak sekali iya tak ada pas mulai tak ada lonas pas moga-moga dari paring datang bajan kenceng lagi saya dari ada tak tahu rasan nyemak ke masjid dari bareng na semak maki kun takkan taruh gelu raga nak dah ya mumbah pak total pas sahuba sekali nada kan tak nyaman ya besoreng ka tu nang antara ini bareng na kenceng dari bareng na kenceng maki kun nang tor masjid deh yo dojo kata daya so ngasoro terus jan masuk ke dalam tambahin kan sekoni mumbah langsung sekali nada minta mampu lagi antara ini paling nado pak ke kapi dia kat derajat emul jeki serang ajudani pun Allah amin Allahumma pun sekali itu bisa betan gula sampai yaki kurang berlebih nyon sepora kacangkulangan nyon sepora umpama bener-bener ilmu si barokah manfaat dan gula ben para panjenengan saja wallahul muwaffiq lakum thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir doa gigi doa dan gula doa di Nabi Adam karena pun malam dak panda doa Nabi Adam keng pahoso sahabat bayi dan kanjeng Nabi saya doa galaban doa Nabi Adam tak kira tahu rasan tetireng paker tak kira tahu rasan tetireng miskin selama udi neneng itunya panjenengan muncul lakar tak terus tetireng miskin pahoso mun bisa baca saban bektoh tak bisa pahoso makin karena gula ngajar nambian mi tak sempat negi hosok iya mun polan hosok engki tak hosok pun torot kau tak mikirin aja dijak ambian mun tak hosok berarti kencet lah cetak nambian tetireng miskin terus ban tina torot cek lobang lo aja pon dekik teng layu lang indu kalih kengain bian napa terus nambian pon bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa ala niyatina faqbal ma'adirana wa ta'lamu hawaijana fa'atina su'alana wa ta'lamu hawaijana fa'atina su'alana wa ta'lamu hawaijana fa'atina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana yaqinan sadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina wa raddina bima qasamtahu lana ya dzal jalali wal ikram Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wa al-'afiyah wa syukra 'ala al-'afiyah wal ghina 'anil nas wal ghina 'anil nas wal ghina 'anil nas wa dawam at-taqwa wal istiqamah wa husnul khatimah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ladunka sultanan nasira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah